arihan makkaage bodati migun aisu mi dannawani e Abu Talib kalege faana ki Qurayshon haage isbe fulaki kalege faanuge akhaage darikalunge mi dawata hure timemmenge meduga baabangu fedijje kalege faanuge akhaage darikaluna dannawas verikam beenu wejena verikam debbaane me musantikam beenu wejena rufiya faisa ossa deena me ರೀತಿ ಅಂಗನು ಬೇಣುವಾ ಕಮ್ಮ ಬನ್ನಿನ ಮರಮಿಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಾ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಅಂಗನು ಗೆನಸ್ತೇನೆ ಮೆ ನಮಿಸ್ ಮಿಕಂತ ದೂಕೊಲ್ಲಾಶ್ ಅಬು ತಾಲಿಬ್ಗೆ ಫಾನ ಮಾದಿಯತ ಗೆಲ್ಲಿ ವಡಾಗೆ ಫ ವಿದಾಳುವನಿ ಎ ಅಖಾಗೆ ದರಿಕಲುನ್ನೆ ಮಿಮಿ ಹುಮಿ ಬುನ ಅಚ್ಚಂಗ ಅಡುವಿ ಜೆಹೆ ದರಿಫುಳ ಬೆಸ್ ಅದಿ ಮಿ ಬೇಬೆ ಬೆಸ್ ಸಲಾಮಕಂ ಒತಿ ಮಿಕಮುಗೆ ನಮಿಸ್ ಲೊಬೆ ದಖುನ್ನ ವಕ್ತುಂ ರಹಮತಿಗೆ ನಬಿ ಅಸಾಬಿತೋ ಡಾಗನ್ನು ಮಿ ಗೊತಕಿ ಮುಳಿ ದುನಿ ಹೈರಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಗೊತೆ ehuri hayemmenge kurimatiga ekani maakani saabito horegen kentere kamaayakun bodbe we fula mukhatab ko vidhalu basfulu ehida kalege faanuge delo fulum bodu de karunati vettigen ekale faanuge kota fammachanga name saabit kamaak vidhalu ni ebebe mimi hummage en atan iru anin atan handudin kam gaves allah gandi huwa ko bone me furanu huri hayindako mikame dunu kuravene egido Abu Talib ge faane kale faanuge appuluga hippawa hippore demom vidaloni akhage darikalunne kuri bada ganna wase mimi hunna duha ko sawal nukurabane namislobe dakhunna waqtum doskol faun e hippor devvi podube beves niyavi hitamay ge machan hitamata veriwo mundiyai ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕಂಗೆ ದುತ್ತರಾತಕ ಉಂದಗೂತಂಗೆ ಇಂತಿಹಾತರ ಜೆದ್ದೆ ರಬ್ಬುಲ್ ಕಾಯಿನಾತ್ ಹಂಗುಡು ಮತ್ತಿನ ಬಲ್ಲವಾವಡಿಗೆ ಅಸ್ಸವಾವಡಿಗೆ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾನ ದವ್ವಿ ಶರಫಕಿ ಇಸ್ರಾ ಮಿಹರಾಜ್ಗೆ ಶರಫೆ ಎಮಿಗುಂ ಗೆಲುನ್ ತರಿತ ಬುರಾಗಿಂದೆ ಫದ ಹಾದಿಸಾಯಕೆ ಇಸ್ರಾಯಕಿ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ ರೇಗಣಿಗೆ ಕುಡ ವಗುತ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಕುರ ವಿದತ್ರು ಹೊಳದೇವು ನಮಕೆ ಏನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಶಾರಾ ಕುರಬನಿ ಸಾಸುರ್ಗ ಫುರತಮಾಯತುಗ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲದಿ ಯಸ್ರಾ ಬಿಅಬ್ದಿ ಲೈಲನ್ ಮಿನಲ್ ಮಸ್ಜಿದಿಲ್ ಹರಾಮ್ ಇಲಲ್ ಮಸ್ಜಿದಿಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮೇರಾಜಕಿ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾಯಿ ಹೈಂಗುಡು ಕಡೆತ್ತು ಕುರವ್ವ ರಬ್ಬುಲ್ ಕಾಯಿನಾತ್ ಕೆ ದರ್ಬಾರ ಕಾಬಾ ಕೌಸೈನ ಓದನಾಗೆ ಮಿಂಬರಂಗ ಏ ಇಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುತ್ತಂ ಕುರವ್ವ ಮಫೌಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದವ್ವಿ ಹದಿಯಾಯ ಮೇರಾಜುಗೆ ಹದಿಯಾಯ ಕಿ ಎಂಕಂ ರಹಮತ್ಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕ್ಕೆ ಶರಫ್ಗೆ ಬಾಯರು ಕುರವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಅಸ್ಸಲಾತು ಮಿಅರಾಜುಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೀನ್ ಮುಅ್ಮಿನುಗೆ ಮಿಅರಾಜಕಿ ನಮಾದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಗೀಗತುಗ ಫರ್ದು ಕುರವಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನಮಾದ್ ಅಗುಣೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲಕ ನುಂದಾಂ ಬೇಣು ಬನಿ ವಿಷ್ಣಾ ವಡಾಗಂಡ ಬಂವಿ ಹಿದ್ದತಿಕಂ ಫಿಲುವಾದವಿ ಮತಿ ಮಕಾಮದವಿ ಶರಫೆಂ ಮಿ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾಯಕಿ ಮಿ ಶರಫ್ ದೆಬು ಮಫೌಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆಬಿ ಮಿ ಬಾರ್ ಬೇಣು ಕುರಾಶೆ ಹಗೀಗತುಗ ಫನ್ಸಾಸ್ ನಮಾದ್ ನಮಿಸ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಗೆ ದೆನ್ನು ಮುಗ ಮತಿಂ ಅಬದುಸ್ ದನ್ನವ ಮುಂಗಸ ಫಸ್ ನಮಾದವಿ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಬಿದಾಳುವೆ ಅದಿಸ್ ದನ್ನವಾಶ್ ನುವಾನೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗು ಮತಗೆ ಮಿ ಹುನ್ನತಿ ಕಮೆ Rasulullah SAW hadis ko biden nu kerene danno Allah hayngudu matin aswa wudegen ilan qurbani qaw surat ge nawawisana ayatuka ma yubaddalu alqawlu laday wa ma ana bidhallamin lil abid eti min ilahu ge alae sallallahu alayhi wa sallam timin Allah ge hadrat ka niya kandali nimnu hukuma ka badalan nate ma yubaddalu alqawlu laday timin Allah asluga fardu kurabi fansas namade e Muhammad ge faane ti adad ga gotum fas namade sawaba dharma ge gotum fansas namade ge sawab debba khushi me Allahu akbar mi waage libunima mi bimmacha wadagem fa ekalege faanu mi namad qaim kurabi dinge kalege faana dimawa kom mi dati undagule ge hallu hodevi mi barunne enkamunga hadis ko annani idha hazabahu al amru fazi'a ila as-salah kombi kame dimawi kam gawies ekale faano awsada ganno namadase sabake namaduge haqiqataki alaya Allah demeduge gulay dinume silatum bainal abdi wa rabbi kainat netum ke teram wujudak gennave rabbul kainat ge hadrata ala gulay dinume gula devi gennunto hayngudu kadettu kuravva siduruge muntahay kuttam kuravva qaba qausain adnage minbara kuttam kurama fawge devi hadiyaye ki miye yahapoda kuttam kuravva enkam mi namaduge beenumaki alaya Allah gula dinume en Allah ishara kuravane timin ilaha galunne waagil biganna se min hayatuge huri hakantata lui fasewegen dane ekamako shaytana boni noonake wagutu demigem wa alukamake madu kollash fahum kurash lebeta khunna waqtum mi merajuge hadiya konkaala halate gato ekalege fan Allah subhanahu wa ta'ala ufullawi isra mi'raj ge hadisa ki muli dine mihasa bang adis hayram bi fawa hadisa agunege tafsila kan nundam beenwani sabka agun kurimati ge hem bar gina wahakata kingi beve ade mi mi'raj ge hadiya ki mi debu ma fawga libunu bar beenu ko gen kainatuga
dimawa dati undagu takun salama bagin kuriyat dasheti mengilahu galunde wasta'inu bis sabri was salah namesmi ha fasehe chenune nidafo ovva hamani diga aram deni godalita huga lobeti ambika melegge arihuga aram ko nidafo ovva helagen diumake ha fasehe kamenno enkam Allah wahi korobone innaha lakabiratun illa ala al khashiin burakamakke undagu kamakke names birweti walu nebbes kamenno e kombaitto e Allah wahi korobone alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ebami gunnaki ebami gun Allah ga hadrata baddalu kuran jehekan hituga adin qabul kurabeke endi memi gun bi duniyage mi kuda wagutu kol bekar gotuge hedanu kurane rabbul kainat ga darbarun gowaleve komme gowalu man ijab dene yen Allah ishara kurabani haingulu matingal ko men mi gowale bani alam fal surat ke sawisana itu ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum tebami gunna dirum wa kan tataka Allah ilahu rasula gowala wafnam tebami gun ijab deshe lobe takhunna qung ijab nudi algum bone kamyab lobe takhunna qung mi mi'raj ge hadiya ki mi hadiya algum men Allah dabbi maqsad ki ko baat ya Allah Quran algum men jawab deni al-ankabut surat ke 40 fasuna itu ga inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar namad insana fahish kan tataka munkarat kan dur Quran yaqinum bes e namad kawwa namad ada Quran mi hai katrege no hifane maswata kidige babage nujehene midelu nuba tanaka nubalane mide kampatu nubade nahane midiyatu nuba chega no hifane mide fa nuba tanaka hingafa nudane enen engene rabbul kainat mashadde bi minima timene miya khilafa beenun ko finam Allah wahi qurba foni saza war boduwane shukru er janama itur ko devane me e mu'minu ge sife mu'minu ge hita birete kam de gentane emi na ngasar Qur'ane sabke enge namese bisatta muslim kama dawa kura muslim mustamoga mine kame talage kamfatu ngadu hin bangi gadu ni mabunani mi ke ha bod musibaten he mi ko marang mi ha muhim ko tang japan na america na france ngan gadi ga halele mo fasane mi ago me ga halate embi me iqtisadi ko tum seener kan ai mustamoga aman kam mes gelluni ambina darina de meduga gulun kendigen diye maimba fenna darina de meduga gulun kenduni demefrenge demeduga sulh masas kingiluni verina rayituna demeduga kolun kan ngoti kobato hingama jahun kobato ufawerikan netemi mustamoga diwe darega haisatu ngal dannawane lobeta khunna hingase mi hamaje hun hodu mattaka mi fardu wasama rakatiriwan rabbul kainat minun henge besal kam kan nete gwala baba rakatiruman Allah subhanahu wa ta'ala Baqarah surat ke 230 awwan ayat ka wahi qurbangawani hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin tebambi kum bina mata rakatri wash Allah ga hadratakum beenu me to wani algo me namaz kurima adeva ki mawdu irada kurbiya duniya hure janama mawdu ve sallallahu alaihi to balana dirum ge beenu maki ko ba Allah beenu wani to algo me namaz algo me alukan tak beenu odigan wani to nun ebisa cheka beenu odigan luwe lebe ta khunna waqtum Allah subhanahu wa ta'ala algo me nadbi min ni'mataki algomen na minima gelli janama den algomen ngoti duniya ge nikamati kan rekadu alu kita fahar to goalu ni ihsas kolle bombe ekani ma ekani innawagi Allahu akbar Allah hai enne bodi hataru fahar mat muslima ka bumatta ka dulun diye dulun ki de kalima Allah haduma ko devani ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ek yagenta algo me muslimun nabi satta muslimun ne bunar mu nufudene e fawga handan ko debba Allah e kurum timengila hagolu ne kamyab nun to beenu mani inga ma jahuma ufawri kan to beenu mani ehbe ja namadan annashe kamyaban annashe Allah hemme bodi Allah fewa nete bis aaren bis bare e Allah bar nu debba fena beden nikameti kamoti lobeta khunna aptun ko ba to melo kan ada kuri mal ko men libe faida Allah subhanahu wa ta'ala kiri Quran ga wahi qurbangoni annahu suratu ge nodi haybana ayatuga man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun angina kabis firihana kabis iman kammati sabit huregen en salih amal koffi nama ena rangala dannas falanuhyiyannahu hayatan tayyibah emiyakan
amang ufaveri diruluma devva hushime lubeta khunna uqtu rabbul kainata hangudumati mi'lan kurvani devva hushime Allahge mi waadannenge beskale badalen agomenge halata badalwi agomenge ulama kulum badalwi agomenge agota badal ko finama shakkan urikamanu Allahge waadu furemage datanga agomenge hamulunu fennale Allah mi wahi kurvi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun emi hon kongulunu kankam tawge sawab adarma me for furima gotega adi devva hushime kontane gatto ya Allah qiyamat dohum mi hon nafsi nafsi ga alame vettigen dadu hegga esum pakam rakkater kurwa ni'matuge goti sorge devva hushime Allah ge waadake badalenu ane ruhani gotun libe faidata balalama misal jesse going Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bangone araitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qal fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allah bihinna al-khataaya aw kama qala alaihi salatu wassalam tebami hunnikam bunadi balash mihege gege kurimatiga fenganang oefa e fenganung ene reka dualu fasfaru femwara kama baninama enege gaga edvis kahale mile munnane asabe kanu vidalwan illa ya rasulullah ya Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam nuhunnane hadis kurabani fardu fas namaz ge misale ki wes eiye e namaz da kurum Allah subhanahu wa ta'ala e mihege faafata fussawa de bane salama kurabane kehina kun annani salama bage hinga ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hing irshad ka balalam e irshad dimuga kuriga kuda kuda wahakin hada bi madana ge stenan mi europe ge mi gun algo men najis bayek kamang nota algo men naki hadi murdar bayek kam buna mi gun e mi gun ge wahaken mi muslimak europe ge qawme ga mood donna tajigande ge kare ge horege wudu kuram feshima fahatun mi Europe ge mimi hunnaki tahzibe fawa baykama dawa kura mi kesbani e muslim mi haye kale menaki hada hadi murdar bayke timemme monu donna tajiganu ga tiba mi gunga hadi murdar fayte donnani lobeta khunna waqtu muslimunaki jawab ne baynu muslimaka be jawab dene muslim mi ha sawal kurani masale nete mage fa hadi kamange kale boni kale monu donna tajiganu kam gaayte bunani sualaki kita faru ekale riyadu alu munu donnani ena bunani hendun hela dembay faru fini kollam be de faru adu ahade timme reka du alu fas faru mi fay donna me kale buna balade kale ge munu to safane magi fay to safane fabuhita alladhi kafara ge usul ge dasum du bandu kon jawab to min deni eme wudu kurmaki konkaala kamekka meduga science rim bunane emi kunna sual kore gair muslim jawab dene mi hatar kunon doni ma insana libe taza kamaki konkaala taza makam emi kunna sual korba mi ge sasse ge ettir shahar kuriga so samani bayan ko de bafe ekale ge fan rishad de bani mi ha wudu kurma fahm fa innahu qama wa salla wa hamida Allah wa athna alayhi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlu mi ha wudu kurma fahuga den Allah fardu kurbe mi alukan ena go sada ko finama e fahoge ena Allah hamduka sanadanwa Allah ge makam bayan ko de wa farraqa qalbahu lillah Allah hatta ena ge hingulwale e Allah imela go hadrata gulifanu ngemi woni Allah mata devande rasul sam hadis ko bani illan sarafa min khati'atihi ka hay'ati yawmi waladatu ummu rawahu muslim kama qala alaihi salatu wassalam emihe ge faafata kun saaf tahiregen miskidum beregen annani mamma ge banun dunyen anna fada gota saaf tahiregen ne Allahu akbar hadis kurabani namada be gotum ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta al-kaba'ir وذلك الدهر كله رواه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ميهكو فرض فسنمادن كوري نمادن ينك كوري مچن حاضري میں وقت جهنيما رنگلن وضوكم اگه رکوع تکا
ege khushuwat teri kama ko gen ada ko finama Allah subhanahu wa ta'ala devwa ni'ma mi bayan kurabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke duful mati ene kuriga kureifa huri ha faawata kattaka kaffara eke bodati faawata ken ena ara nuganna hinda kuriga namadu kurumuga kuriga kureifa huri ha faawata Allah fussawa devwane rasul hadis kaunu wadhalika dahra kulla muli umra shaygotan එහිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබනේ ඒති මෙංගිලහව ගලුන්නේ හයාතුක දිමාවා දති උඳගුතකුන් සලාම් මට්ටක මිදකන් කොල්ලාස් කෙත්තරිකන් නමාද තෙබා මිගුන්න සලාමත් කම් ගස්සෙරි හැම වාසිල් කොත්තෙපානේ හදීස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මතන් ඉර්ෂාද් දෙව හදීස් කරබනේ මන් හාෆظ අලයිහා කානත් ලහු නූරන් වබුර්හානන් වනජාතන් යෞමල් ඛියාමah ෆර්දු වස්සමාදන් අලා රකාතිර් වෙජනම Allah subhanahu wa ta'ala emihe kattaka alikamel lavwane enamad alikamaka vegendane duniyamati gavs kavvalu gavs sirat mau gavs hasr ke maidan gavs hisab kitab bellawa wagutu gavs Allah ge ruude gatum bi alibene Allah emma boda lobiud ganwa alukame ena ada ko foni emme manura kanwa kontana katto dane noora lavwane adi enamad enettaka dalila kavwane hujjata kavwane madama ene salama kurmataka wakalat qur'ane rabbul kainat ke darbaruga එම් වීමතා රසූල් සම හදීස් කොබන්නේ ෆර්දු වස්සමාද के तेरे फदिस समादन फरवा कुड कुरा लोबेति मुस्लिमा कुन्ना तुम विस्ना वडा गनम बे हदीस कोबनी मन सल्ला सुबह फहुवा फी दिम्मतिल्लाह फदिस समाद मी को जमात का अदा को फिनमा एना रंगल दन्नाशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी एने हुरी हकम का जामिन वोडिगम वे अल्लाहु अकबर दिन कोंकम तळगु मेने बेणु बने यबन आदम उंदुर या आदम के दरिया रंगल बलालाश ला यतलुबन्नक अल्लाह मिन जिम्मतिही बिशै रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिजामिन कम के बुरा उफुल्लवाफ मिजामिन कम के जिम्मा नंगवाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए अळाए एव्वेसेच का कलेगे फरातुन एदोडिगेने नुए एव्वेसेच एदोडिगेने ए अल्लाह den konkame tolgo mena midevane Allah hukumenga huri hasimmaenge benangawa kan devane bon devane ni'matan itur ko devane huri hakamege simmae namas fatis samadan ada erume hoti hukumenga darin school tak danni fatis samadunu koshe minikame tiala hukumenga darin na sual kurin sateka kudinge teren de kudin vis aten nunege hukumen beenwani kamyabe ega natija nun to dadi heka do nimi gendie natija hukumen aduni gada di heka fas kudin ituri to Kobato failure kudin gadad. Fas matam fas numa kita ngi school to ilam kuroni. Agun ge hitu ka vinte. Loli ke fin kame. Ingili dukurani ka ka dimalatto. Kive to natija ai. Agun menga dem menga tukurolala natija hodan ule se buni kam gawes. Allah gandi huwa ku buna natija agun mena rangla nukurani. Sab ki mihit vi Allah hai. मी अलिकोत दिवानी अल्लाह है अल्लाह में बड़ा लोभ करने वालों का अदा कुरमा दुरक गुस्सा वालों को मैं बुरा नहीं कामयाब होता है कामयाब के मंजिल का आलों को मैंने नुदे में न कामयाब का मगा नुहिंगा आलों को मैंने कामयाब के मंजिल अहमद देवे नहीं कामयाब मगा हिंगा है हम भी मतलब मेरे को सिदालवानी तर्जुन नजात वलम तस्लुक मसालिकहा इन सफीनत ला तजरी अलल यबसी काले कामयाब बेड़ में का कामयाब का मगा नुहिंगे कामयाब लिबे नहीं कामयाब मगा हिंगी में लो बेटा खुन्ना तुम में कंडू का दुआ उलन तो मेकम का नुदुआने ए दुआने खंडुगे मेकम का दुआ उलन तक खंडुगे नुदुआने ए दुआने में एकम गे कामयाब बैन वे जन्म कामयाब का मक कीमी है इन हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ मीति में गिला हो गया मैं मको हिंगा से तिमें अल्लाह में बड़ा लोभ करने वालों को मकी फर्ज वसमा दे वक्त का अदा कुर में तिमें अल्लाह ही में बार देवी तिमें अल्लाह ही में फिर मुके बार हरकत को मुके बार देवी ए तिमें गिला हो गला में को तमे बड़ी तिमें अल्लाह ही में तिमें अल्लाह के दरबार हाजिर वाशे हुरी हाकम के जिम्मा नंगो में की भी थोड़ा को मैंने कबूल न करोनी मी मेराज का हदिया है की मी मेराज का हदिया अली भी उड़ा गति में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करे गई बद्र के मैदान का बल्ले वाला बा मुली दुनिया के साइंस रेंगे ललन थरी तब बुरा के गुस्वानी इतिन से के तेरे मी गुना नुता सादा मी गुना एंग हास मी का कुरी मती का नस्ल बिगन दिए गई ए मी गुना आदिस तसवुर नु करवे ने सब कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह नस्रा मदद के अल्लाह का हजरत गन्ने हलेलवागन लिबेचनु ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिवा नेमते
बार गदवेगे न कुन्नु रुफिया भाषा हुरगे न कुन्नु हथियार गिन हथियार हुरगे न कुन्नु हम अल्लाह देवा नेमतें एनी मंग अल्लाह देवानी अल्लाह हदम कुरीम अल्लाह हदम को देवान तफर्रग अल इबादती अमला क़ल्बक गिनन व असुद फ़क़रक कुरीमती का तिम्मीगुं मदवाई को तुका देख को मुस्कुर दूं बड़ी को मनी अल्लाह नून तो बदर के मैदान का हैंगा दिए कौन का मैं तो कुरबी इतने से का तेरे मीगुल सबका बात इब्बा रहमत का नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर का नमाज़ कुरबी ये कहोगा दी ज्यादा नहीं अल्लाह गुलुनी है रब्बुल कायनात के दरबार का ए अल्लाह मैं मदमिस को मेद हलाक को जन्म ये बेल हंगल को कुरान बाइक को सुती मैंने अल्लाह नसरा मदद देवां दे ये ता अल्लाह इशारा कुरबनी अलम फासुरत का इन तस्तगीथुन रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फि मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा अल्लाहु अकबर उफावर खबर गोतुगा एगिन मीगुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मद मीगुं ने देक्केवी मीगुं पुरा मदबैगे गोतुगा इदरीकुमुहुम इद इल्तक़ैतुम फी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फी अयुनिहिम लियक़दि अल्लाह अम्रन कान मफ़ऊला मिन नमाज़ के बाहर है गुलुनी है सिलतुम बैनल अब्दि व रब्बि अलाया अल्लाह देमे तो गुला दे गुलुम के नमाज के मी मेराज हदिया के मी मेराज का हदिया में दागो में तुम गेल्लु नहीं मा बल्ले वाला बा मुस्लिम को मुंदा गोइन ए अन्ना ना को में नमाज दो कुल मिली सदा के तेरे का लोबे त खुन्ना वक्त हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को बांग को नहीं मन सर्रा अन यल्क़ा अल्लाह गदन मुस्लिमन फलयुहाफिज़ अला हादिहि सलवातिल खम्स हैतु युनादा बिहिन मिनमात का गोवाले वे वगुत तगा मिनमादं अल्लाह के हदरतं मुस्लिम का हैसियत मादमा कीमंतर अड़गी गोतुगा हुरेगे अल्लाह के हदरता बदल कुरम बेणवा अड़ग नम एन मिनमात का रक्का तिरुवाशे मिनमात का गोवाले वे